Siyaphila thina ke emseni wenkosi yethu uJesu. Sanibonani. Yebo. Niyaphila nani? Siyaphila emseni wenkosi uJesu. Ake siyabonga uMasiphila. Selifikile lo hola nalomzuzu engisizela owethu. Okumzuzu nehola yaNkulunkulu. Lokuba sinikeze uNkulunkulu khona okwakhe njengemphefumulo ngaphakathi kuthina esiyaziyo ukuthi akusiyona eyethu imphefumulo futhi imphefumulo engaphakathi kuthina yona lomhlaba kulelizwe imphefumulo eyavela khona kuNkulunkulu kodwa ihambathiswa inyama kusukela esiswini sabazali bethu ase siyazalwa sasiqanjwa amagama sasesikhula sangaba nalo ulwazi lokuqonda ukuthi ngaphakathi kuthina yini ekhona umphefumulo ke lo ngaphakathi kuthina yakuthi ngelinye ilanga umuntu masehambile emhlabeni uthiwa usibambani usehambile akasekho ngilinganise ngami uthiwa ugogo sehambile kodwa mawufika uzawufika lo mzimbani khona ulele phansi sekuhambe bani sekuhambe manje lo muntu ongaphakathi kumina okuyena owavela kuNkulunkulu ongabonwa ngamehlo enyama kodwa ubonwa ngamehlo kamoya kuphela lo muntu uma ephuma kulo mzimba kufanele aphindele kubo la aqhamuka khona kanjalo njengomzimba nawo uphindela emhlabathini lawo oqhamuke khona ngoba wabunjwa ngothulo lomhlabathi ngoba nabafundisi bayasho bathi uthule thulini umlotho emlothini umhlabathi khona emhlabathini ngithi siyakwazi lokho kusekusho umzimba ngoba yini umzimba lo kwathabathwa khona emhlabathini ukuze ubunjwe ube ngumuntu uphindela lapho aqhamuka khona ke inkinga ke manje umphefumulo osungaphakathi kulo mzimba ewubizwa ngokuthiwa ungumuntu wona ngoba masuphumile emzimbeni lo mzimba wona ubizwa ngokuthiwa bona usidumbu kodwa masuphumile lo mphefumulo iwona lo kufanele uphindele ekuNkulunkulu odalayo inkinga isekuthekeni ke ukhulela kulo mhlaba kuleli lizwe angiyazi indlela yaNkulunkulu khona ezulwini indlela engiba ngiyifune ngiyithole mina ngisaphila bese ngimbathiswa lo moya owasezulwini okuthiwa igama lawo lungumoya oyingcwele ukuze lo mphefumulo wami uthathwe khona lo moya oyingcwele khona uwuse khona ezulwini siyazwana sobuyisa ke ingqondo zethu ke ngalamazwi ukuthi siye ngedolo likamoya kube yilowo nayilowo ozozibuyisela yena kuNkulunkulu ngokwakhe uyazi nawe lapho wona khona uyazi nalapho abanye abakonile kodwa uma uya ngedolo likamoya awuzokusho ukuthi usibanibani ngimonile bale ngakunye uzothi enkosi yami uNkulunkulu lapho engone khona ngicela ukuthi khona ungithethelele wonke amaphutha ami nami futhi abangonile ngicela futhi inkosi ngibathethelele ngoba uma ufuna ukuthethelelwa wena sowonile ngithethelele naye futhi ke okonile nawe nayizwa lonto ngeke uthethelelwe kanti wena awukwazi khona ukuthethelela mase ngejolo likamoya ke asicebike abantu asiceli izinto uNkulunkulu uyazazi into esizisweleyo nesizidingayo uyasazi nesikhathi azosilethela khona ngaso uma siya ngejolo likamoya nje kuphela ngejolo lenhliziyo awusashawodi ukuthi uzwe nomunye okeduze kwami ngoba umbhalo uthi abashawodayo uthi abazenzisi labo bafuna ukuzwa ngabanye abantu ukukholwa khona kwabo thina ke sesiya ngejolo likamoya sesibeka thina ngenhliziyo kusejolo likamoya ngoba ngizosho ngenhliziyo ngaphakathi kumina konke ngikukhulumayo kumina ngakazange ngizwe omunye umuntu ngoba mangabe ngathi ebusuku nje ngithethe inkukhu khona kamakhelwane ningababaza nonke la endlini nithi awazi wayiphoxa lo gogo ebesimthembe kangaka manje kufanele lo ngubani ke atshene uNkulunkulu ungatsheni abantu ungatsheni thina kodwa uNkulunkulu
phela kufanele makakuzwe kulona khona lakho uzawungena kulona uzungangeni-ke nomuntu ngoba uma ungene nomuntu wayithetha zonke khona iy'nsikelelo zakho ebekade wezakho zibe sekuba ezalo muntu awungeni-ke nomuntu ungena wedwa nenhliziyo yakho kuphela ozozibeka ngayo wona khona kuNkulunkulu bathi ucela uba uNkulunkulu makakusize-ke ukuthi wonke amazwi azokuza ayithole khona indawo phakathi kwakho bese ubhasidi wakho khona ebese uyathungwa bese kuthi abayinkaba zakini abayisabelo khona kuwena bese bakwazi bala kule nkonzo bangene babe ngaphakathi ngenkaba yabo khona ephilayo ngoba kule nkonzo sikhona ithina iy'nkaba zakithi esezandlulela khona emhlabeni sikhonza nazo-ke kule nkonzo ngezinye iy'ndlela sikhonza namadlozi ethu ayisabelo kuthina wasali ngaphandle nyaba kubacele ukuthi ngiyacela uba nibe nami niphinde futhi-ke ningikhanyisele ngako konke uyakwazi wena ufuna ukukhanyisela kubona kodwa uma uthe xa ningikhanyisele basuke sebazi bona ukuthi yini leyo nofuna ukukhanyisela khona kuyona asiyengingene edolo likamoya. Baba Chicos Martin, Mama Wonka Baba Gosama, Conabangale. Remember Baba Chicos Martin, knows the account to Conabangale. Remember Baba Gosama, the Connection Tunia, Baba Gosama, the Connection Gonzo. Iti Baba Chicos Martin, as Goyamas, as Ratio Sukono Cresto. He Baba Chicos Martin must be not turn on Mangala, remember Baba Chicos Martin, Lava Vandilla. Babango Samanta Kanabuka Mangala. Babango Samanta Masala Chicos Mato Kanabalinda. Balinda Babango Samanta Kanalan Gonzo. Baba Chicos Martin, Baba Sondele. Hekamen rice into the number where Kono and Wile. Iti Baba Chicos Martin, you shall get your man into do. Here, Fulakana Pugumyama Kona. We didn't Fulano clear your cousin Mulisa. Hekamen rice into the number where Kono and Wile. Iti Baba Chicos Martin, and his sisters are so okay. He Babango Samanta and Yurana Sum Sumali. Home Missy Lesbos and Abacone Israeli. I'm going to Baba Samanta Konotas from Shapa. Baba Chicos Martin near Zelly Patromila. Baba Samanta Kanamakin in Alo. And Baba Chicos Martin Konapatu way to Baba Samanta Konashis Genan Pau. Baba Chicos Martin Camera Sudan Malcolm and Valley. Did you pass what Baba Chicos Martin? Did you miss Samanta Konom Christi? How much Baba Samanta Konashaza? In your hands, I saw the Tulamingala. It didn't you get a Baba Samanta Gum Christi. And Baba Chicos Martin Plaza. Baba Samanta Party Party Lamasi. Baba Samanta Konavakeza. We have a case Baba Chicos Martin. Baba goes to the Shantigile. And Baba goes some Talens Gabazabo. And Kamana to the Malcolm England. Abanes, Baba Samanta Lobby. Well, that says William Baba Chicos Martin. Baba goes some Tanochas, you see. And the Macrapi Chicos Martin. Baba Level Macron, Shas Chicos Martin. And Baba goes Samanta.
Samanja, ebephilile lengaba zabo ngothixo ndodana noma ingcwele baba Nkosi yamandla ngithi phezu kwakhe thixo simakade ewumisile inesi ka-Israyeli yiba baba Nkosi exuka zimatshwele yiba bathixo sibodala lesisizwe ithi nginyuka naso baba Nkosi yamandla Nkosi yami abathixo simakade ithi nginyuka naso egameni likaYise ndodana noma ingcwele enginyukela yona inesi ka-Israyeli baba bathixo simakade engiyimisile baba Nkosi yamandla uyinikezelela ubayishintsha ngcweleleyo ehlebelele baba Nkosi yamandla okuhlanzekileyo ubaba bathixo simakade aphinde abanike umjovo aphinde baba Nkosi yamandla abantu abaphisa sezulwini bangalesi sizwe thixo simakade esiphila baba Nkosi yamandla enyameni enasemoyeni baba Thixo simakade ekanye ney'ngaba zabo ezahamba baba Thixo simakade ezifo ezahlukene ziphulukiswe kubona zisuswe suse baba Nkosi yamandla nebomnyama kuzona baba Nkosi yamandla bahlonyelelwe nabo baba Thixo simakade okuhlanzekileyo baba Nkosi ezabakhunyeleza ezingubo baba Thixo simakade ezokuhluphayo nosizi ebambathise baba Nkosi yamandla ingubo Thixo simakade khona ethemba othixo noma ingcwele baba Nkosi yamandla enye naso lesi sizwe egameni likaYise noma ingcwele baba Nkosi yamandla ngithi asifukamelele uze ngalahleki noma munye ngithi Nkosi yami baba Thixo simakade nginyukela kuyona baba Nkosi yamandla inyanga eka-Israyeli noma ingcwele ngithi imisile Thixo simakade phezu kwayinesi ngithi baba Nkosi yamandla naso lesi sizwe enginyukela kuyona Thixo simakade ithi baba Nkosi yamandla inikezele phana esinqeni sakhe noma ingcwele baba Nkosi yamandla yajopha esandleni sayo nezimkhumisa baba Thixo simakade bakhumise ithi mayibonakale baba Nkosi yamandla uthi ababuthakathakho noma ingcwele baba Nkosi yamandla banyange baba Nkosi yamandla baphulukiseke ezifeni zabo ezahlukeneyo ekanye baba Nkosi omzane ey'nkaba zabo bayaye baba Thixo simakade bekhunyiswe yona inyanga ka-Israyeli baba Nkosi yamandla khona umkhumiso owasezwini into noma ingcwele Nkosi yamandla ngithi Nkosi yami baba Thixo simakade ngithi phezu kwakhe umisile baba Nkosi yamandla engumveleli ingubo emayichophamane ingubo baba Nkosi yamandla emhlophe eyavulela isizwe ka-Israyeli ngithi baba Thixo simakade nginyuka naso lesi sizwe ithi nginyukela kuyena lo mveleli baba Nkosi yamandla akayivulele ngubo emhlophe baba amachophamane Thixo simakade ubaba Nkosi yamandla bembathise abavikele emoyeni asekuvuleni azanazake baba Nkosi yamandla izinto abanakale Thixo simakade bekhuselekile eyisizwe baba Nkosi yamandla khona esakho ekuyena baba Nkosi yamandla khona umveleli egameni likaYise ndodana nomoya oyingcwele ngithi Nkosi yami baba Thixo simakade phezu kwakhe umisile ingonyama umpostoli kaJesu Kristu ngithi bazibonakale lezo zingonyama ezezandulela ezingena Thixo simakade ithi yazivulela baba Nkosi yamandla nabasivulele Thixo simakade ithi basivula la baba Nkosi yamandla sicela namasango baba Nkosi yamandla khona bese yavuleka amasango baba Nkosi yamandla khona ezulu bonakale Thixo simakade ezulwini livuliwe ithi livuliwe izulu egameni likaYise ndodana ithi nomoya oyingcwele ithi leyo ngonyama Thixo simakade eyabhodla kuqala kunezinye asiyazwakala baba Thixo simakade emhlabeni nezizweni zonke awusekela baba Thixo simakade ayomhlaba umnikazile baba Nkosi yamandla ilanga lokulunga lokukhanyisa ubakhanyisele baba Thixo simakade abaphila nasebandulela baba Nkosi yamandla bomthombo abamaza Thixo simakade ebusuku nasemini egameni likaYise ndodana nomoya khona oyingcwele lithi lapho baba Thixo simakade engingafikanga khona into yamangcwele esengiyofikela baba Nkosi yamandla yize izingonyama abasembathiseke manje ingubo baba Nkosi yamandla khona eqiniso singahambi ngokuthanda wethu kodwa sihambe iqiniso lenkosi yethu enguJesu Kristu singenzi ukuthanda wethu kodwa senze ukufuna uyena njengoba kuyena osimisile la osinike namandla osipha namazwi khona intshumayelo abantu ababizileyo abalethile baba Nkosi yamandla ubalethe baba Thixo simakade ubabeze baba Nkosi yamandla emazwini enkosi ubunje Thixo simakade umzimba abenkosi yethu khona nguJesu Kristu senze baba Thixo simakade ubasime ngeqiniso letafula lakho egameni likaYise ndodana nomoya khona oyingcwele baba wethu osezulwini mangeniswe igama lakho umbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abanamacala kithi ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi ngokuba umbuso wakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Uyingcwele
Amen. Ngasivulela umnyango. Abathandiweyo enkosini yethu sikule nkonzo namhlanje ngenxa yomusa sahawukelwa thina sahawukelwa uNkulunkulu sahawukelwa indodana yakhe enguJesu Kristu. uNkulunkulu wakhala wathi bheka ngikhulisile kondlile abantwana bamangihlamukile bayafa kodwa kabezi kimi mina engibadaleleyo. Ekhuluma uNkulunkulu ngezingilosi zakhe khona ezulwini kwaphendula ingilosi encane enguJesu Kristu athi baba thuma mina khona phezulu komhlaba ngoba ethi uNkulunkulu umhlaba uzokubhubhisa ngoba bese ubhubhisile uNkulunkulu umhlaba khona ngamanzi esezobhubhisa manje khona ngomlilo nangesibabulu. Athi indodana yakhe encane thuma mina baba khona phezulu komhlaba. Asethi uyazi ukuba uzodlula ekufeni na? Athi kulungile noma ngingadlula ekufeni baba thuma mina khona phezulu komhlaba. Asiyabuza ke kuyise ukuthi uma ngithola ababili noma abathathu umhlaba uzokubhubhisa na? Wathi uNkulunkulu umhlaba cha akasawubhubhisa ngalabo ababili nabathathu azabe batholile khona emhlabeni yobe sowusekelwa ngalabo ke umhlaba. Basekwenziwa ngamalungiselelo uba khona emhlabeni bayizoza lenkosi kuJesu Kristu kwabikezelwa ngamaprofeti kwaphinde kwabikezelwa nangengilosi khona uGabriel owenza khona kuMaria ngoba kufuneka lo muntu khona azalwe ukuze akwazi ukukhuluma kanje nami nawe akwazi ukumuzwa ngoba ngikhulume nomoya esikhulume nesihlahla kwakufanele uzalwe umuntu ozaba khona emhlabeni ebese ekhuluma nami nje akhulume njengami nangawe njenganawe ukuze emhlabeni ebaphenduke balizwe izwi. Waqala wabikezelwa ke ubabuza uzala umsindisi uzozala kodwa intombi engazange yahlangana khona nendoda engcwele. Bakuvela baphezulu isiprofeti khona sinjalo ahlala ke iziqhumama ezazinezimali ngoba zazifuma lo msindisi azale ke ngododakazi abo baqala ukuthi amadodakazi abo bawavala khona esigodlweni babagqokisa khona indonga ezimhlophe ngoba kuthiwa le muntu ozozala lo msindisi ugqoke amahanisi akaqalazi ngapha nangapha kodwa ubhekela ibheke khona phambili. Baqala ke bathatha izingane zabo bazigqokisa indonga ezimhlophe base bezibeka zamasistela ukuze lo msindisi azale ke khona kuzona. Basho ukuthi hayi khona uNkulunkulu akahambi namaplani omuntu kodwa uNkulunkulu nawakhe nakhona amasi. Qala ke uma ungezo kaBrene asiyakena khona uMaria ngephupho khona yomtshela uba uzawukhulela azale umntwana azamqamba igama ekuthiwa khona nguJesu Kristu azoba mkhulu ezweni azoba inkosi. uMaria ke sothiwe eganile ke egane uJoseph kodwa engakaze umyeni wakhe aye kuyena babonane naye ngoba bengekakwazi ukumkhulelisa ngoba bengakaze aye kuyena. Wasihamba futhi ingilosi asiyakuyena khona uJoseph ngoba isiyibona imidlinzo eyomyeni wakhe khona uMaria ukuthi uyana imidlinzo ucabanga ngomlahla khona ngasese uMaria ngoba manje usaba leli hlazo lokuthi ukhulelwe ekubeni wazi ukuthi uyintombi. Joseph ungamlahli umngakho lokho akukhulelayo kungomoya engcwele. Uzomzazozala lo mntwana amqambe igama athi khona unguJesu. Lo mntwana uyena ozokusindisa umhlaba khona izwe lonke. Aqala ke uJoseph ngoba awuyindoda eyilungile awuyindoda khona ekholwayo laxolisa awuyindoda khona eyilungile. Waqala khona ke uJoseph ke waseyamgcina ke uMaria amkhulela lo mntwana aqhubeka isikhathi basho ukuthi uNkulunkulu ayikhona uyafuna kuqala phela umuntu abhabhadiswe ngamanzi ufuna umuntu ozohamba ngaphambili azabe yisithunywa sokuqala ngoba umuntu iziqu zimbili sengachaza athi ukhona umphefumulo ekukhona umzimba akufanele kuze abantu ababili emhlabeni uNkulunkulu aselungisa uEliya. Awuthathula lo Eliya wathatha khona wafaka esifini esika Elizabeth. Aqala Elizabeth omkhulelwa naye naba behlangana noMaria benyakaza labantwana uma beqala bethi bayangana babingelelana banyakaza umntwana uJesu uMaria banyakaza umntwana khona uJoseph uElizabeth. Nakuyana futhi seyifike futhi ingilosi yazomtshela uba uzozala khona umntwana indodana azozivula ngayo bangabaza ngoba besemdala kakhulu ukuthi ngenzeka kanjani uba manje angazala umntwana akasenawo amandla bakhona ngazala kodwa cha lokhu kungumoya kaNkulunkulu. Akozokuzala uzomqamba igama uthi unguJoseph ubaba wakhe umkhwena wakhe ke kwakuAzaria umunye indoda eyilungile nayo eyingasuku khona etempeleni eyihamba khona noshisa khona impela. Uthele
uZakaria ukuthi uyeqondisa uthema ngebe esizoza esemkhulelwe ke asihamba futhi ingozi isiya kuyena futhi ke uZakaria iyomtshena ngalokhu okuzozalwa unkosikazi umkakhe ngokuba ke bangabaza bese niyezwe igama uNkulunkulu bese yamvala umlomo abayisungulu bangakwazi ukukhuluma ngoba uNkulunkulu unamandla akho konke bheka ngoba uNkulunkulu eswini sikama wakho ukwazi ukufaka amehlo akwazi ubona afake inwele afake izinzipho afake ngisho amathambo uzalwe uphelele uzalwe unomlomo uzalwe unekhala unayo yonke into yakho lo shoda khona wesifazane owesilisa uNkulunkulu yakwazi ukwenza lokho ayikho into emhlulayo uNkulunkulu seyamvalayo umlomo ke umkhwela kaElizabeth aqhubeka isikhathi ke kwaqala manje kwabikezelwa ukuthi kukhona ozayo ozoba ulizo memeza umprofeti ozovakala memeza khona ehlane ethi phendukani umbuso wezulu ususondele siyamthola ke la kuMateyu 3 esezaleka manje uJohane ezoba ngumbhabhadisi ebhabhadisa abantu khona ngamanzi nangoke sihamba ememeza khona ehlane uthi wayengadli ukudla wezila edla inkumbi nojilo ezinosuku kuphela kuthiwa ekhaleni lakhe webophele ngebhande loqhotho ubhande loqhotho iluphi iqiniso abemingale eswini khona sakhe libiza ngokuthiwa ke ibhande lelo khona loqhotho izinkumbi lezi nezinyosi abezidla amazwi akaNkulunkulu umuntu mayefase ibhande umuntu khona ezila ukudla edla lawo mazwi abawuju nobisi lezinyosi kuyena uma lo muntu edla lezo zinto wadla wenjalo ke ulokhuzana ke uJohane engaphuzi waqala uJohane khona wavela ke khona ke ehlane ememeza ethi ngungulizwi omemezayo ubaphendukani umbuso wezulu ususondele uthi lukisani nenze imendo yenkosi ukuba khona iqonde angiyisho ke yonke ke uthi ibheka mina ngimla kodwa ngimi ngongamaziyo engizofakaza khona ngaye ozowavela phambili kunami oza khona emva kwami aphethe ubhabhadiswa yena olukamoya engcwele nomlilo mina ngibhabhadisa ngamanzi kuphela ebese kuba ukuphenduka nokuguquka nokuthethelela kwezono okuchaza ukuthi ke mase ngibhabhadiswe khona ngamanzi ngiyaguquka bese ngiyamazi ukuthi uNkulunkulu ukhona ngiqali kwesaba khona izinto eziningi ngiqale ngigcine le mthetho khona ekaMose ebese ngiyahlala ngiyalinda ngoba phela amanzi lawa abasemhlabeni nayo Eliya lo wavela khona emhlabeni njengoba ngithi wekade enguEliya uJohane naye wavela khona emhlabeni namanzi asemhlabeni nomzimba obhabhadisayo nawo futhi wasemhlabeni kanjalo kwathatha amanzi obhabhadisa khona ngawo nomzimba wawuwasha kuba uthothelele uxolele ezoneni zabo sithola ukuthi bebefika khona emfuleni khona eJudiya ke bebezivuma zonke izono zabo kuyena khona uJohane befika khona ababhabhadise uze baxolele bagezeke kodwa kwase kusala umuntu ke ongaphakathi ongumphefumulo womuntu lokho nobizwa ngawo bakuthiwa igama lakho nawusiphiwe funa wazi ukuthi usiphiwe umphefumulo akusiyona inyama yakho nje inyama bakuthiwa wesiphiwe kushiwo umphefumulo ongaphakathi kumuntu ngoba noma sohambile emhlabeni kodwa umphefumulo okoshiwo kungawo ukuthi usiphiwe akasekho usehambile emhlabeni ngoba yindaba na umuntu umphefumulo ongaphakathi kumuntu uyona lo mphefumulo oqanjwa igama noma umanyezo usabela ngezwi lungumoya phefumulo womuntu ke ungumoya ngoba ngisho izwi usabela ngalo noma ungalikhipha uthandazela umuntu noma wenzani alibona umuntu ngoba lungumoya ngoba nomphefumulo ungumoya waphuma umphefumulo sikhona sonke la endlini kodwa ngakubona umuntu ngoba umphefumulo njani ungumoya wakudingeka ukuthi umphefumulo ke nawo ubuyeke uzogcwaliselwa nawo ngezinto zakamoya njengoba nawo khona umoya uzobhabhadiswa nawo engomoya oyingcwele inkosi uJesu Kristu ke leyayiza ngemva kwakhona kaJohane eyafika kuJohane emfuleni kuJordani athi Johane nami ngibhabhadise ukuze kugcwaseke khona umbhalo lembhabhadisa ke uJohane wabonakala isimo sabo ingcwele wehla njengejuba uhlala khona phezulu ekhanda lakhe wavula izwi ezulwini ukuthi indodana yami le engithokozile ngayo izweni besho wanike manje besho ke inkosi enguJesu Kristu setshona manje uJohane mephuma emanzini ehamba khona uJesu khona Kristu uyasala uJohane uthi nanti iwundlu elisusa izono zelizwe lilandeleni ngoba uyena befakaza ngaye zaqala zaba imbiliki inkonzo kanjalo khona le nkonzo yamanzi ebhabhadisa umzimba
khona le nkonzo yesibili ebhabhadisa umoya ingcwele nomlilo ebhabhadisa umphefumulo womuntu engumoya ingcwele khona nomlilo ukhona le nkonzo ekuthiwa inkosi khona enguJohane owathunywa khona emhlabeni le nkonzo le ikhona liningi khona yonke indawo khona le nkonzo yesibili ekuthiwa inkosi khona kuJesu Kristu leyo Jesu Kristu athi mase yakhile wase eyiqamba igama wathi laba ngabapostoli bakhe abayishumi nambili khona bakaKristu wasekelela kanjalo kumhlaba ngoba inkosi enguJesu Kristu yasishilo yena kuba ukuthi mangithola ababili noma abathathu umhlaba uzobhubha na kodwa umhlaba akakhona usabhubha base bayasekelwa-ke bazalana nalabo banda njengoba namhlanje nathi khona futhi sikhona esiyonkonzo khona ebapostoli abayishumi nambili khona abeqiniso lenkosi yethu enguJesu Kristu njengoba sazibona zonke iy'nkonzo ibhabhadisa khona ngamanzi uma ungafika kula kule nkonzo igqoka izinto eziphinki ubhabhadiswe ngamanzi seyinkonzo leyo enziwe khona nguJohane inkonzo yokuqala eze emzimbeni womuntu uphinde futhi ungene kule nkonzo ufike kule nkonzo mhlawumbe futhi khona izayoni tikubhabhadise nazo khona ngamanzi basenza leyo nto eyenziwe ekuqaleni akakathi umphefumulo wakho uphinde ushiye kule nkonzo ungene wabanye wasewiseni afike khona bakubhabhadise futhi khona ngamanzi hayi khona wakubhabhadisa umphefumulo ngaphakathi kwena uphinde khona uphume kubona hambe ungene emaromini bafike khona bakubhabhadise khona futhi ngamanzi still usenza into ayodwa usenza le nto enziwe khona ekuqaleni yayizwa le nto awenzi okuhlukile kusenziwa kwena le nto khona enziwe khona ekuqaleni ayikakashintshi indawo yayiqala khona ukuthi ishintshe yamzane sewutshelwa ukuthi iphenduka uyosenza ethutha khona umphefumulo kanye nababili abangasekho ngaphansi kwenkonzo abapostoli abayishumi nambili khona bakaKristu ila siqala khona bayinkonzo yesibili zombili siyazidinga khona thina kanjani-ke ukuthi abakithi abangasekho thina sibasebenzele na sibasebenzela ngoba yini kwenzeka kanjani khona ngabo na yingoba lapha Adam no-Eva ekuqaleni basebonile khona ensimini yase-Edeni uNkulunkulu waseyabagxosha-ke siyazi ukuthi bakhohliswa khona iy'nyoka basebedla i-aphula okungafanele khona balidle lelo aphula lelo kwakuyinhlebo leyo eyadliwa khona umuntu inyoka imicabango yakhe emuntu eyenza kuyena yasiyangena engqondweni yakhe waseyaqala umuntu oseba nenhlebo wasezonikezele lo muntu ngoba angifuni uma ngikhuluma ngento ngingayihlukanisi ingayichazi phakathi wenu ukuthi kwakuyini leyo esengene izibuza neyiphendula kwaba yinhlebo leyo yadliwa yibona okungafanele khona bahlebe waqala uNkulunkulu-ke waseyabachitha khona ensimini yase-Edeni waseyabaqalekisa waseqalekisa owesifazane ukuthi uyothola ingane kanzima kabuhlungu wathi kowesilisa uyosebenza kanzima uyodla izithukuthuku zakho emhlabeni asethi uNkulunkulu ekugcineni kubona uma inzalo yenu iphenduka nokuphenduka nothethelelwa ngayo neyizwa-ke lento uma inzalo yakhe iphenduka nokuphenduka bayothethelelwa khona ngayo kunjalo-ke nakuthina nawakithi abakithi abangangenanga embusweni kaNkulunkulu bayothethelela nabo khona ngathi ingakho kuthiwa sizosebenzela nabo ungabuza-ke ukuthi-ke mhlawumbe abakini abazisebenzeli ngani bona angani ithina esibenzelayo iy'mbuzi emsamo ma umuntu wakini efika phakathi kwekhaya ethi uyagodola esegqoke ingubo ekhona kodrop endlini noma ebhokisini oyibekile noma oyinika omunye umuntu egqoka khona omunye umuntu afike khona egqoke leyo ngubo abesethi ngiyagodola bengicela ningenze into ethile ekhaya akithi wena osukayo uhambe uyosebenza uthole imali bese uyamthengela bese uyemsamo bese uyamkhulumela bese uyamenzela uze ukhiphe nenyongo uyikontisele phansi uthi ngale nyongo ngifuna ubonakale lo msamo la ngenze khona impepho uphinde kuba wena futhi omfakela nesiphandla nenyongo xantisela yona kwabesifazane ehlangothini laka left kwabesilisa ehlangothini lakhona ela right angithi lo wenziwa yithina kodwa siyasenzela bona kanjalo-ke lokho kungokwenyama esike sikwenza nanku-ke nokunye okubakamoya-ke ukuthi ngiyabasebenzela abakithi bathole ukusindiswa engami uma mina ngikholwa ukuthi inkosi inkosi enguJesu Kristu yavela kuNkulunkulu khona ezulwini le kuthiwa yabethelela izono zami nezakho yayivele kuNkulunkulu khona ezulwini uyena ongumsindisi wabantu igazi lakhe lachithekela ubaxolele khona izono zethu sibe thina nokubuyisana kanye noNkulunkulu uma ukholwa iloko ngoba kusemqoko ukuthi kholwa iloko ukuthi inkosi enguJesu Kristu iyona eza emhlabeni ekugcineni futhi iyona yasifela eyaboshwa yangena etilongweni yaboshola mina nawe yoningena aqala ingenasono ingakazenze lutho khona lolo lubi
yashawa yahlushwa yaze yabethelwa esiphambanweni yalenga bathi bayisilenga bayigwaze ehlangothini lawo olanganhlanya ukuze kugcwaliseke phela umbhalo ukuthi igazi lakhe namanzi wayichithekela phezu komhlaba ukuze mina nawe khona ngisindiswe. Bana babeyibethela nje babebethela kanje yona yayivula izandla ukuthi lowo ovumayo ukusindiswa ngegama lakhe inkosi uJesu Kristu akathethelele noma umuphi umuntu owuhlobo nomuntu. Noma ngaba sengibone kangakanani emhlabeni kodwa mangiza enkosini uJesu Kristu ngofika khona ngithethelele izono zami. Ingakho ke lenkosi uJesu Kristu ke yasekela lo mhlaba ke yawusekela ngabapostoli bayo abayishumi nambili khona bakaKristu. Yazi yabashiya khona phezu komhlaba athi ngiyanithuma manje uba nihambe magumba amanye omhlaba eneshumayela khona ivangeli. Kubhaliwe la kuMarko 16 kuverse 15. La ebathuma khona ethi hambani nishumayeze konke okudaliweyo khona emhlabeni uthi angavumayo libabhabhadise egameni layise indodana nomoya oyingcwele uthi lapho khona abaniphikayo uthi bayamala yena kanye noyise omthumileyo uyamala. Kanjani ke ukuthi bona thina sisimala inkosi uJesu Kristu uma ngithuma ingane la ngithi mayihambe endlela ethile ingelele khona into ethile kusibanibani asibathi lo muntu hayi lo nto angifuni nayo mayibuye ingane wale lo ngane bengithubile wala lento mina ebengiyifuna kuyena iyona anqaba nayo nayizwa lento. Kunjalo ke ukuthi ke abamalayo inkosi uJesu Kristu baphika noNkulunkulu uqobo ngoba uNkulunkulu omthumile uJesu Kristu uze ngesandla sikayise ezaphezulu komhlaba nabapostoli bakhe abashumayela ivangeli beze ngesandla senkosi enguJesu Kristu simila ngaleso sandla eshumayela thina ngaso khona ivangeli. Ihamba kanjalo ke aliphelanga njengesibongo sakini nesibongo sakithi nami. Sibongo sakithi kambanjwa akaze size siphele sabakhona kudala mangicabanga kwakade kuyigama lalowo owakuthiwa khona umbanjwa wathi mesezela ingane wakhumuzi makukhulunywa kuthi uyikambanjwa lapha ya ngoba kushiwo igama lakhe. Waseqala ke manje nabantwana bebebuzwa wangabantwana na hayi ngwalapha kambanjwa nabo bazali ingane zabo owakabani wena na hayi ngwalapha kambanjwa kwandake sasabakhona sasababaningi nakuwena ke kunjalo futhi nesibongo sakini yabo nesakalithuli kaMadlanduna mhlawumbe kwakuyigama leyo kuthiwa uMadlanduna kodwa ingane zizalayo emveni kwaloko kwabeza kaMadlanduna aqhubeka kwaphambili lezibongo zakhe bezibongela ngazo kwathiwa obani ngomageza ngobisi ngomshibe yabona ke sekwandani manje sekwanda manje khona ke izibongo ezibongela ngazo zaphenduka zaba izithakazelo ngoba nasemsamo masokushisa khona impepho wenza khona umsebenzi sowusho izithakazelo zakini ilalukuzwa khona idlozi lakini. Akho ke futhi wesibili kokunye ke kuyiloko ukuthi ke awalahlwa amadlozi ngabalahli abazali bakho ngezinto zikamoya uNkulunkulu akubizele zona. Ungabalahli futhi nangamasiko uma becela utho kwena bethi balambile benzele. La futhi kuMarko 17 uchapter 17 kuMarko bese uya kuverse 10. Inkosi uJesu Kristu ikhuluma nezixuku zabantu ngoba abaFarisi nabaSadusi bebenemithetho yabo ebebeyihlisela kubantu eyifika iphambano nokaNkulunkulu. Uthi ke manje nina usiko lenu nilahle umthetho kaNkulunkulu mangabe umuntu ethi unina kuyena ulambile noma uyise akamenzele utho ngithi nina kangabe samenzela ngenxa yezinto zenu enimisile nina. Neyizwa ke lonto? Hayi ukuthi simise thina khona izinto zethu sesithi abangabe basenzelwe ngithi mhlambe sengiyakholwa ngisindisiwe yini ukusindiswa kanti ukusindiswa kuchaza ukuthi angisahloniphi na chaza ukuthi ukusindiswa angisazalwanga mina abazali bami chaza ukuthi ukusindiswa mina angisenankaba zakithi chaza ukuthi ukusindiswa mina angisenayo inhlonipho. Ithi inkosi enguJesu Kristu yena nina ngemthethweni enimisayo nina ngokwenu ngoba kwakunezinkonzo ezahlukene ezazilandela khona imithetho khona kaMose yizo lezi ezachitha khona amasiko khona abantu. Ithi inkosi uJesu Kristu nahla umthetho kaNkulunkulu niwenza nina ize ngoba wathi uNkulunkulu hlonipha uyihlonwa njalo zande izinsuku zakho khona ezweni. Ngoba sebona lokhu okuvela kubantu manje ukuthi abantu abangenzeli abazali babo izinto abazali babo khona bona becela
angasho umuntu hayi anginawo amandla uyabona nawo amandla anginawo mase nginamandla kuzokwenzela kuthiwa nje akangabe samenzela ngoba yena usindisiwe yini esindisiwe kuyena engahloniphi uyise nonina engahloniphi umkhulu wakhe ungahlonipha abantu enkonzweni uhluleka ukuhlonipha ekhaya kini na ngakwazi ukuhlonipha ngingakwazi ukuhlonipha abazali bami noma ngaba ngisababoni sebandulela izinyama zabo sezahamba kudala kodwa still ngisabahlonipha ngoba yibona abangibhekile futhi yibona abangenzela izinto funa nikwazi lokho ukukhonza uNkulunkulu akusho ukuthi uNkulunkulu negolide azokukhokhela lona kodwa kuphela ukukhonza uNkulunkulu ulungise umphefumulo wakho ukuthi ngemini yokugcina ukwazi ukubona umbuso wezulu umuntu onazo zonke izibusiso zakho omkhulu bakho ogogo bakho abakini asebandulela abaphethe izibusiso zakho ngonyama labo ubabeza ngonyama labo abafele ngaphandle labo ubabeza ngonyama labo abafele ngaphandle ngekhombole na ngonyama labo ubabeza ngonyama labo abafele ngaphandle labo ubabeza ngonyama labo abafele ngaphandle ngekhombole na. amen ngiyabonga ikhulu bengisathi nami ake ngose ngoba bengibona ufuna ngathi ngiyangosa kusho ukuthi ke ngize ngiyibeke incwadi ukuze manje ibuzwa nawo umuntu ningasho ukuthi incwadi asiyazi ivule enkonzweni oyise ezikhonzini zami ukuthi ngiyibeke isikhathi incwadi ezovulwa la noma ngusuzofuna usuzushunyayelwa ngayo abaseKholinte bokuqala ku chapter 11 isihloko sayo sithi indlela yokuphatha isidlo senkosi indlela yokuphatha isidlo esenkosi siyoyiqala phi ethina ke siyoyiqala thina khona ku verse 22 ikhuluma kanje le ncwadi ithi uPawulu lo ekhuluma nebandla kanti aninazindlu yini ezokudlela nokuphuzela na kambe niyadelela yini ibandla likaNkulunkulu nijabhisa abangenanto na ngizakuthini kunina na nginibonge na anginibongi ngalokho ngokuba mina angikwamukelanga enkosi ngakwamukela enkosini lokho enganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwa nina lokhu wenzeni ukuba ningikhumbule kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha sisivumelwano esisha egazini lami lokhu wenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngaso ukuba ningikhumbule ngokuba kunjalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza kulesi sitsha niziphuzela maniphuza kulesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike ngakho ke lowo odla lesi sinkwa aphuze kulesi sitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi kodwa umuntu akazihlolisise
khona ke akadli kulesi sinkwa aphuze nakulesi sitsha ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala uma engawehlukanisi umzimba wenkosi ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana abalele cela ukugcina lapho kodwa sikushaya izinto zibe phakade amen uthi-ke anginazindlu yini zokudlela nezokuphuzela ngijabulisa abantu abangenalutho na ngidelela ibandla likaNkulunkulu akho-ke asibonge athini akasibongi njengalokho uthi-ke naloku ayikona bakwemukela enkosini uJesu Kristu uthi ngaloko busuku inkosi uJesu Kristu yakhashelwa ngabo uthi sekuhlwile yathatha isinkwa yasihlephula yase ibonga asithatha emveni kwaloko isidlile yathatha igazi yase iyaphuza ithi-ke lokho-ke kuba kumemezelwa kumina ukufa kwayo kungani kumemezelwe kumina khona ukufa kwayo na uyichaza nayo lento kungukuthi zonke izinto zami ebezibusa ziphila kumina uma sengiphendukile ngamukela inkosi uJesu Kristu ngizibeke esiphambanweni sakhe ukuthi zibethelwe kanye naye mase engcwatha efa zife zonke lezo zinto lezo uma sevuka ngoba siyazi ukuthi inkosi uJesu Kristu yavuka ebese iyavuswa phakathi kwami bese ngiyavuka ngiyaphila ngoba mangabe ngingamazi uNkulunkulu futhi ngingazi ngomphefumulo wami ngiyafana nomuntu ofilayo ngoba sengihambile emhlabeni kuyoba mnyama kumina ngibone lutho athi umunye umuntu yohamba ngiye kwabakithi balapha abakithi bayile ezulwini besebeyitholile umoya engcwele awazi ngizohamba mina ngiye kwabakithi uma sengihambile khona emhlabeni uNkulunkulu-ke uyangqongqotha phakathi kwakho uthi ngivulele angene phakathi kwakho khona ahlale nawe adle nawe usizo esikhulu leso sengihlukanisile indaba yomphefumulo womuntu ukuza kwabe emhlabeni nokuba khona kwawo phezulu komhlaba nento efika lenziwe khona umphefumulo ukuthi umphefumulo ufika ubhabhadiswe ngomengcwele nangomlilo ufika umphefumulo uphenduke nawo ukholo ngoba yena muntu lo oyohamba emhlabeni yena muntu lo kufanele khona makayizulwini umzimba womuntu ungena emhlabathini ugqitshwe kubuye kuziwe ekhaya kudliwe mase kudliwa umngane yakho bekukhohlisa ethi hayibo usukuhamba enkonzweni usuzophupha manje ulandela laba abayenkonzweni ubabona bayaphupha manje nabo lo mngane yakho lo yena bese sebuye lapha esefike sithatha kona isitifu esikhulu ethi hey sengiyashala bese ngikhumbula umngane wami azashaya isiphongweni asithi kuyakusiza lawo wena akukusizi ngalutho sekhohliwe ukuthi ade ube ngamanzi umzimba wakho usehlelise iphuzela abanye sebebhekene nokudla ukuthi ngaba amasaladi aphelele ndala ngaba ngifakula into elinganayo nomunye umuntu sebekhohliwe umphefumulo wakho phefumulo wakho manje ulaphaya ukugadele lesidumbu esibone singena la kulomhlabathi ufuna ukusukuma uhambe ugoduke ekhaya awazi ugoduke ekhaya sekuphele konke ukuhlakanipha sekuphele konke ukwazi sekuphele abangani sekuphele kuba isigwili sekuphele ngisho imoto yami sekuphele ngisho yonke into yami ngoba ngisho neringi bayikhipha newasho elibiza abalikhipha amafoni abayabizayo ayasala sokwabani asezobangwela abantu lekhaya endlini mina umphefumulo sengihambe manje ngingedwa anginayo ingubo engiyigqokisiwe engokukholwa kwami nginqunu umphefumulo ongambethe ongagqokile onqunu ongenalutho koze kuhambe isikhathi lomphefumulo uthola isithunzi ozosisebenzisa lesi ayisisebenza khona emhlabeni usaphila uqhamuka ngaleso sithunzi lesoke yindaba ngithi isithunzi nawe ufakazi ngoba leli bhathi ngiligqokile la endlini njengoba ngigqoke kanje uyongiphupha uma sengihambile emhlabeni ngigqoke kanje ufuthi lento ade ungiphupha ngigqokile igqoke ingane yami la endlini ngigqoke kanjani lonto mina ingekho isithunzi sengiyalinganisa sengithathe isithunzi ngasitha ngaso umphefumulo wami ukuthi ungawuboni umphefumulo wami ukuthi unqunu ungawuboni ukuhlupha komphefumulo wami bese ngumbathisa le body nalezi izingubo abakade ngizigqoka angigqoke lutho mina fakazi lokho ukuthi lento zongiphupha ngiyigqokile ila endlini into zongiphupha ngiyigqokile igqoko omunye la endlini
uklini sobala isithunzi manje esesidinisa umphefumulo ukuthi sengicashe ngazo lesi sithunzi ukuthi manje ningangiboni ukuthi nginqunu ningangiboni khona ukuthi angembethe ngihamba ze manje sesikuhlupheni sizini lapho kusubedwa noma sawubuza ukhuluma khona emhlabeni abasakuzwa labakhona ulimi olukhulumayo sozothi angingenile ekhaya awungenanga ezulwini ayikumnyama ngicela ningikhanyisele bazolanda imbuzi nezibani bayihlabe kudliwe lekhaya uzwe ukuthi hayi ngenzele khona ekhaya umsebenzi ukuthi ngiyakhanyiselwa ufike ubone ukhona imbuzi yonke into kudliwe kuqeda uthwenya ziphelele zozibani zidlule insukane ezimbadlanyana buphindele bubumnyama bubuye ngoba akubona ubumnyama obakamoya akubona ubumnyama obunokuphila khona okuphakade lobo bumnyama lobe ngikubonayo ubumnyama lobo obakamoya lobo kwenziwa la akusikona okukamoya akukona ukuphila kwaphakade Yabi insukane ezimbadlanyana nje ukhanya ngini kodwa emveni walawo uzaphinda futhi kube mnyama Zawukhala ngobani ke ngoba iqiniso ngilitholile ngizile ngomusa kaNkuluNkulu ngayizwa lento ukuthi uNkulunkulu yini kanti kumuntu asuke eyifuna kanti ngiphila ngihamba nje kanti ngizikuza imbili nginomphefumulo nginomzimba ngila ngiphefumulo uzohamba usale lo mzimba ungene emakhazeni wenze lebhokisi wenze yonke into bese umphefumulo uniba nenkinga akho ke ngoba inkonzo inesidlo futhi ngikholelwa ikhonzi zami namhlanje ngikholelwa kakhulu tuthatha ke manje sokungena la endabeni khona ke esidlo ngithi baba Thixo manje njengesithunya sakho baba Nkosi samandla kuncela inqulaza sakho baba Nkosi umsakhono emisela nelithulelayo baba Thixo manje ngiyabazisa baba Nkosi samandla khona izono zababazaziyo baba Thixo manje nabangazazi ngithethelele khona egameni lenkosi ethu uJesu Kristu kuze kube phakade amen amen yesha moya Yeah.
Thabatha udlu ukhumbule umzimba wonke uJesu Kristu uzophatha amen. Uzikhumbule igazi lenkosi Kristu uzophatha amen.
Omunye ke nakena kuzwahalela konke. Yebo kuzwahalela. Okay. Ake ngicela ukubuza khona ngibona isiqiniseko nami. Yini ezwahalile? Kuzwakele uma uchaza ngokuKristu. Kwazwakala uma uchaza ngokuphila komuntu, umoya, nesidumbu somuntu, negama lomuntu kusho okungaphakathi komphefumulo. Hey, ngiyenzela. Angisizwe umntana. Bengithi ngizosho lokho asekushilo. Cha, mawukhuluma ngokusebenzela umphefumulo hayi inyama ukuthi ukwazi ukusebenzela nomphefumulo nje ukuthi kuya kwaJesu Kristu ukuthi kwafika kuzosindisa kahle kahle. Yebo. Aba kusemqoka ukuthi uma ukhona uzwe ukuze kungashiwo ngeminyaka sohambile emhlabeni. Kuthiwa namanje akafundwanga yini. Sekubekwe iphepha kanje. Lesikhathi indlozi njengoba uJesu Kristu uyothumela indlozi zakhe zokuqoqa khona yonke imimoya emhlabeni. Mase uqoqwa sosuma la ufuna ukuqoqeka bese kuthiwa kufundwanga yini. Uqeda ukuthi wale ebhalela awuyazi wakuyazi ukuthi into ebhalela ibhala ukuthini. Ingakho kusemqoka khona ukulalela ngoba usuku lami nolakho lokuhamba emhlabeni ngeke lazi. Ungathi mase ngibuzwa awafundwanga ngani lamazwi. Ukuthi walamazwi angikwazi ngoba lamazwi azange angene ngaphakathi kimi. Lamazwi futhi angiwalalelanga futhi lamazwi angizibuzana ngawo ngiziphendula. Asemphambi kwami manje sengithi hayi angikwazi lamazwi. Awazi amazwi yabaqabulo hayi ngiyawaqabuka angikwazi. Imaphi amazwi wena owaziyo? Siyafuna manje. Baqoqwe abazoyifunda lencwadi. Bangene endaweni efanele. Usale ngento encane. Masikhona enkozweni sinethi imphefumulo ngaphakathi thina. Uba masifundiswa sithathe silalele. Yasingazwanga khona kahle sibuze. Sibuzisise ukuze sichazeleke. Ngoba sizofunda. Kusemqoka ukuthi sichazele ngento khona usukuyibuza ukwazi ukuyibuza isahle khona ukuchazela. Nabakini ke abangasekho bazwile njengoba nakuzwile. Bangene nawe khona kule nkonzo ngaphakathi. Babonile konke nesidlo. Mangithi la kusala ithotha eyodwa la ebisele ewayini la ngithi ngizobheka ukuthi ubani ngizomnika yona ivele echitheka nibonile ichitheka. Ivele echitheka ngase ngibona ukuthi kukhona izinkabe ezikhalelayo mntandeleko. Ukuthi azudlanga zona ngezigaba zokuziphilayo. Ngoba laba badlile umthendeleko lendlela badle bona badlele nezingaba zabo ngoba zidla ngabo. Chazile ngenyongo ukuthi inyongo iqonisela wena emlomeni ize ekhanda ize ehlweni kodwa kwenzelwa abani umuntu wakini ngoba usukusho kuyena uthi sibani bani ngale nyongo ngithi ngena lekhaya yikhaya leli ngizokulanda ngale nyongo ngithi esangweni laleli khaya ngithi ngena woza usukuthi ngisho ngenyongo awusho ukuthi ngisho ngenyama ngisho ngalesikhumba salembuzi uthi ngisho ngenyongo ngoba inyongo abazokubona ngayo uzongena naye idlu uzofika khona emsamo uzofika khona emsamo sibulewe khona le mbuzi yakhishwa khona le nyongo ile nyongo senizoqala niqontsiselwe ngayo emlonyeni yini niqontsiselwe ngayo le nyongo khona emlonyeni ingaphela ulimo enokhuluma ngale emsamo emadlozini base nithetha khona idluzi ukhuluma ngolimo ukuze ikwazi ukubuzwa ukuthi wena lo owumndeni wala ekhaya wena okhulumayo owenza usuku oluthize yabo yini indaba ikonsiselwe futhi ele nyongo enhla ngothini kale khakhayini ekhanda yahle khona ngehlo yabona ke ingoba idlozi lakho nangehlo lelo iyokubona ngalo konke yokuvikela futhi ngako nesandla sakho esaka right owesilisa ingoba isandla akhomba ngaso namzana ukhomba into ukhomba nabakini awukhombi wedwa yini ndaba ufake isiphandla na ukuze ubonakale emndenini lokini wonke osowahamba ukuthi usulenzile lolu siko basibone isiphandla izinto lezo ezisemqoka amazenziwa umuntu kanjalo ke nala ekukholweni ke enkonzweni ke kumoya kunjalo lakhona badla ngawe uma bedla lesi sidlo
uma wena uvuma uthi ngicela uba ngimukelwe ngingene ngibe yilungu enkonzweni ukuze ngikwazi ukudla lesi sidlo abakini nabo bayasondela bajabula ngoba ngalesikhathi sona umukela kuthiwa ngena enkonzweni njengelunga nabo bangena kanye nawe bazoba yilunga. Namzane kuthiwa wena uyawashwa uyahlanjululwa ukhishwa konke manje owasemhlabeni ongcolile noma nani amabhadi amashwa amanzi amnyama kuyaphuma nakubona bakhishwa nakubona base kuthiwa-ke konke izono zakho zithethelelwe ozaziyo nongazazi nezabo zithethelelwe sekuyalapha manje endaweni kabantu-ke ka-Adam no-Eva ekwathiwa ngenzalo yabo uma iphenduka nokuphenduka bayothethelelwa khona basindiswa nabo kule nkonzo bona bazobona ukuthi beyahlala ikhathi inkonzo sesishayile manje bazokushiya baphuthume khona bona bezinkonzweni ngoba ayisekho into abayiphuzayo ngoba bawumoya sebephuza izinto zakamoya yabo sebegqoka badla ukudla kwakamoya bagqoka izinto zakamoya manje wena ekuseni uphuza itiye lakho unoliphekile bona basokwazi itiye ukuliphuza siyazi ukuthi siyababekela inkamba utshwala bathokoza ngalokho kodwa hayi ngoba bezokudla bakudla bephuma ngoba bona sebewumoya sebefuna kakhulu ubasizayo okwakamoya manje basishakhathi senkonzo bona sebefikile enkonzweni sibefuna ukuthola leli lizwi ezobasindisa bajabula bona ingane yethu isukumile yahamba yalandela izwi ukuthi uyosebenzela umphefumulo wayo kanye nathi masibantwana asihambeni uze lo mndeni wakini uza khona enkonzweni sibantwana nanozani bathokoziswa yini ukuthi leli lizwi ulumukele lomphefumulo ukuthi uyosindisa imphefumulo yabo kanye nomphefumulo wabo namzwane futhi sewusicima lesi sibani usicima sekubamnyama njengoba kuyekusabele nje ngoba ziningi into ezingenzeka khona ebomnyameni sigade nalokho futhi ukuthi singazicimi lezi zibani esibakhanyisele ngazo uNkulunkulu uluthando ubeke ukukhanya manje ubeke uNkulunkulu isibani khona phezulu esikhanyisela imphefumulo yakho esikhanyisela nabakini abangasekho uma uhamba kulomhlaba wena usuyokuhamba ebomnyameni nabakini abasekho futhi ebomnyameni sebesekukhanyeni ngawe wena uwedwa omkhulu bakho ogogo bakho bathokoze ngawe aze asho ukuthi angikade ngishilo ukuthi uSibanibani uyokwenza lokhu nalokhu akaze asilahle namhlanje ngiyafisa uzomnikezelela isibusiso njengoba ngishiya ngathi izibusiso sinazo ezinikezwa ayinkaba zethu uNkulunkulu akasithembisa ngamandla usithembisa ukuthi phela masiphenduka sizongena embusweni wakhe sidle ifa lakamoya enokuphila khona okuphakathi ifa lasenyameni livela kulabo ababakhona ezinyameni zabo yibona abanamafa ethu ngakho ngafanele sibalahle simi ngeinsika ezimbili sibheke uNkulunkulu asililahlile usiko asikulahlile ukukholwa okamoya ngoba nathi sike emzimbeni nasenyameni nathi sike intweni ezimbili nenkonzo ezimbili amen yikhokhelwa ngenkulu Jehova sibuyisela manje babankosi samandla lenkonzo khona kuwe baba bathixo simaze sibusele babankosi samandla khona kuwe baba bathixo simade bonke abantwana babankosi samandla khona bakhaba ngaphakathi endlini ngicela bathixo simade bagcine bakhosela baba bathixo simade uthi babankosi samandla izintshelo zabo babankosi samandla khona benze baba bathixo simade khona ingaba zabo baba bathixo simade zibaphe
bayakwazi babathi inkosi makade khona abakusweleyo baba nkosi samanje khona abangene begula egameni lenkosi ethi uJesu Kristu wathi inkosi makade babaphile bafulukiswe emagazini abo baba nkosi samanje bawasheke bahlambululeke ngaphezulu ezikhumba baba nkosi umzimba yabo bawasheke baba nkosi umthakaza bahlambululeke bakhanye baba nkosi samanje khona bakhazimule kanye nezingaba zabo bathi inkosi makade ziwasheke baba nkosi umthakaza ngokukhanya ngithi baba bathi inkosi makade lelizwi baba nkosi umthale evangeli malikhanye baba nkosi samanje khona kuzo zonke izindawo cela ngalo khona igama lenkosi yethu khona nguJesu Kristu ngithi ngofefela umpostoli kaJesu Kristu ngobudlelwane khona ababayingwayo ngithi babathi inkosi manje uphume nabaphumayo sale baba nkosi umthanda abasalayo manje uze bephakade amen baba wethu sezulwini umuso wakho ufike indawo yakho ngayizima emhlabeni njengasezulwini usiphe namhla isinkwa sethu semhlabeni usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abanamacala ethu ungasingenisi ekulingweni kodwa usindise kokubi ngokuba umbuso ngowakho amandla nenkazimulo uze kube phakade amen. Ayishintshile unomphela. Hayi shintshile unomphela bebele ntambama. Kwakusebusika kuse kube emnyama yabona lo. Abantu umakhaza abantu sibagudela kuntambama. Lokuthi khona nokwamnyandile. Abathukayo base kumnyama hamba kakhulu. Kodwa sebuyaphela ubusika isizophela. Izobuyela past 5 futhi izophela.
ngicela ungikhulise, ngicatshulise ngothando lwakho. Ngiyacela mina ngicela ungikhulise, ngicela ungicatshulise ngothando lwakho. Amen.